تدید دم داوی دا وجود دست پیکه دا دولت ترک داگر کر یعنی نه پیوان اخلاقی نه اتفاقیات جنیف تشتی که پیک ناینه اش برکو سال چونی مستشفى ما هدفات نگرتن وش بندا خدمت درخستن یعنی نه دبی و انسانیه و عسکریه تشتی که فرق وجوداتی ناکی که خدمت ملت او ده وشر نهایی بردوام لسده و الجسر قرقوزاق تدي إسعاف مجهات هدف قرتن واجي منظمة كإنسانية فري بورما رينجر او ناد وقت شراده داد كافنا صحي بريندار مدني نف جي اشتباك دردخن پرجی هن اسعاف ماده ناگیشتن او ناجی نها هاتن مرا آلی کار بن و نجاره یکی تینا با میازاتن شر می گرسپی و سرکانی دا دیسا مرا آلی کار بون ذاتن امبولانس خواه هانین هاتن به مرا خدمت کبن جبو کجی شر کجی امن کام بن بیگینی که او نا هرن مرا آلی کار بن و اسعافانا ونن و ذاتن ما اونا کرن مرسله صورتی کار جی که چطو اسعاف ما هدف تینا گرتن شفیر ما شهید کتن بريندار مرة شهيد كاتن بشتي كو بريندار بونا امبولانس را كر لإسعاف خستن إسعاف ما ديسا شهيد يعني بريندار تيدا شهيد كاتن اونا كاتنا سورتي جيش بو ويجي هاتنا مر حالي حاضر دويدر كيدا آلي كاربن نقاش هاتن كرن كو سرفا اتفاقيات الدولي كو إسعاف نينا هدف قرتن لأي ما هريما فرا تينا هدف قرتنا و ليه دخنا دولة الترك او ناجي بو ام مداخلي ويبكن جبو ام كانبن هرن بريندارا وننجي كون كانن خابيگي ننجي او بكن و اليكاري بن اليكار بن دملي تندرستي دا ملت رزاتن مسعف وانجي وشفيرجي هنا وامبولانس خواجي تيباتها الوسطوان دبي ام حاول بكن كو رابورا بجهات معني جينن كو جبو واتشتانا هدف نينا قرتن ام بار اليكار بن حتى داوي كو رابورا وفيدنجي واب جهان جينن وبمنظمات معني جينن او نازاتن با كاري دكن و ملي براتيكي ده جدمار العرديك وانا بن آلي كاربن جبو برينداري ما بر هي يعني بعد شهر دبي سواء مدني دهني دولة ترك يعني شافا بري مالك يخست ام نكون خابيجين وانا جور راكن جبر كل امبولانس دخن چم ماكينه داره مدني داره امبولانس دارن اللي دخه